Жалба шаарында бир көчөсүнө асфальт төшөлүп бүттү. Биз азыркы күндө Ынтымак айылындагы Омурбек Исаков көчөсүндө турабыз. Көчөнүн 550 метр аралыгына асфальт төшөлдү. Ал эми туурасы болсо 5,5 метр. Bu yerде 20 жылдан бери жашаймын. Bu yerde asfaltta oşu nemesini körgen emesi. Çoğun maşınlar ötetle bir çang bolotunda başka taştı nemelerde. Kıyınçılık öte nemeli. Az mana şehir göttüğünden beri Xudaga şükür mana yolumuzda asfalt bolup yerler köçüge çıkıp, yaş baldır, velosiped, samak tip sonum bolup kaldı.